abebembezi bagambira ebi ubwo abantu abayitabira omukazana ka Ebo Sacco Saving Volumura babiri nibahangura ebirabo ekibesere mini draw kyetendozo ahabwitaje lyakazo n'abasiino okugarra abantu banyu mukasiime nimuyiba kukora omubanga okugarra to give back to the society. Customers bita bakundwa obwire n'ubwobu egenendozo twagereta kubereka wakazana akature tubashoboraho utwire tubashomesa karuriyo n'amazima tamufere bwone. abarwebembera Ebo Sacco basimira abantu ahabwo kunda Ebo Sacco na nokujahajira Ebo hati tuna amataji 15 nagwa amataji 15 tugatungira kwa imwe abantu bakazo mbere nimuhagira Ebo abo kuba nimutwara za loans nimusevinga kandi nimucoshuraje nire cyita kimushiterere mu ngaro ikigenderwa citu okugira ngo abantu bakunda kubika sente umuringo gushikira ukore sente no kututura twanguhi waza kutunga sente no banza watutuka kuko mukimanya ko umuntu acizitunga azikozesa ibitari byo ninga zibiko muhando kutaruguru abahangwire berabo barumumeya wa Kazo Town Council Justus Mugarra wahangwire mbuzina n'abandi Ebo ni gisima ahabu kubasa kuteka na munonga imaza gisima kwa kubasa kuteka opereta branch mu Kazo kandi branch basigasira abantu twari mucyo gusima Ebo ahabu kubasa kugarura abanyakazo nene hatizoberi na hangurente kandi nsima rahanga owambasecho abo banga ya Ebo Sacco magara ganje niyo banga yo kubanza kugitamunika ko kubika makasete gawe akazana kagatanduka mu kwezi kwa mukago mwaka guhire kandi nakaza kuhendera mu kwezi okurukwija ntimayisa waba noza kusevinga sente nako wanunda kubika sente tokwetaga kubika sente nyingi nubasa kubika shilingi 10 rwa buri zoba nubasa kubika 15 za buri zoba konkayizo kwerundandira amuheru gwo kwezi amuheru gwa after 6 months amuheru gwo mwaka uza kushangaza sente nyingi abahangwire basimire Ebo Sacco kandi hariho amasiko ago kuhangura na necirabe cy'imotoka ya Wish amakuru agashakwa Philip Murangira wo muri Kazo.